nimin jun somni parukhan zarzo kima kumsom thum panga apa chan hima si phir konveng chu artoi khorna leihlawn zawh sualin a hlum si phir tanga zalen thudon danin nimin chunhudar nil echen vevel khan zarzo kima hi dakla luya an huan bola leihlawn zawh sualin a hnoya lui kora a thla a ka chhon lovin a boralane a che sual lai mutu anum lawa nu pakhat fe hoin muin khutlang throi tu te hretira mitlom ngai ten arwang la chuakin nimin thlai dar nga vel khan anin thlen puyane atlakna kor hi asang vak lawa artoi khor a tele chome dang a hnema wangin anin veng thaman lo nia ngai ne arwang hi nizan khan lumena nia voina voyaniang he news hi zalen news atangala kane treu loetla malsom sanga kumsom ni pani champhai din tharveng chu ngortaka jonnima se hetho zelai thleng hi chuan mu ala nilau tarlan tongin malsom tlonga champhai din tharveng hi zawkhuthara insa a inloin nan thoka nimin pia ni somni panga chonhulam khan treu loya inchi dai turin a thian tenen kala thlaidar thum le min som thum vel khan zawkhuthar leichak balukaya che sualin tuya hian a thlazui ta ne nimin lama zawkhuthar din thar khomoi Myanmar bulfek zol melbuk le shroi kon khutlangin anjon chunjoma chanchin bot se lai thlengin muala nilawa nizan khan bulfek zol branch oimete lungreng kaya an tleiwara voina zawkhuthar tuithiamin zawkhuthar tangin anjong thaleanga bulfek zol le branch dangjongin athlang lama anjong le donane nimin khan district disaster management authority hotu te chuan tuitla zon mun hian pana poisa fai cheng sang ni selpolin pali le eitur chisang sang an pea champhai south bill to mle lt colonel clement lalming thanga chuan tuitla zong ta thingpui in torin cheng sanga ahlana SOMA champhai disaster committee le vahnaah le group oime hroi tu ten tuitla zong tu te hi an troi om bokane advisor to chairman khopui mi Hausa khatin Sawhthing an Ching nol nia hretani thole society member le sak ani don lo thua sai he news hi bingwana news atangala kane nimin ni somni paroka agriculture minister nen press conference an nei na Dr. K. Silamel somzaw chuan tuna hian khopuya mi Hausa khaten Sawhthing an Ching nol ni na hreta heng hi an mi malzalen na ni cheng somnga chunga an shal thei phot chuan kan du sak ate advisor to CM chuan society member ni lo thingthlang khwa aadhar card voter ID nei lo ta kha chu cheng somnga a sarkarin leisak angai tak tak chuan an boy puijinga atel thei kher lo thu soin chuwangin address lanna aadhar card le voter ID kan ngai poimo hle don tin thingthlang khwa aadhar card emo voter ID an nei lo an ni poin society member an ni tur an i thu asai society an ngai poimo chan asaite pakhatna thlaithar red in ang tlang regulated market kalpui kan du wangane panina society anga kain tel khom chuan aret angin kan kalpui theidon ane pathumna tunma jong khan khokhata po Sawhthing marcha le adangte retai nang lo nola sumdong local ten aret du za za anron bituka kan hnial theilo palina chuwangin kutna thoktu te bargaining power pek tel kan du ane pangana sumdongin aret an control thlat thinchu farmer te kota peklet kan tumna ane parukna society kalthlang khera leikan ti chandang le chu kotna thoktu tak tak te choi kan du wangane pasarina state pona tangte point Mizoram sarkar leiturin aron phurlut mei thai society member talo le sarkarin ashet puilo te ta chu boipui kan tumlo pariatna chu wangin society hi check le balance atan ba ka monitoring nan apoimo emema member lak thua po phim khur le turane pakwana society hi sarkar kut ke ber tur ani awangin anmo phurna asang le dona sumle paya lokna le therlo lam akeng tel hran lo somna society hi politics sangjonga kalpui lo sham turani thlaini te chok telna turani ti po hriat turani sompakhatna society lom to sa rintlak om chuan fin mei kha thabera rintlak om lo ero chuan atha din mei turani a chiang du tan chuan corporation department lama zofia thereng ani e